dukomeze twihangane mu ijambo rimwe gusa. Aba bantu mubazi mu mpano zitandukanye, ariko mu mpano zacu twihurije hamwe dutekereza gukora indirimbo ikora advocacy nk'uko bayivuze cyangwa ubuvugizi. Ntimutuzi nk'abaririmbyi ariko turiho kandi turashoboye cyane. Iyi niyo ndirimbo tugiye kuririmba, iri mu ndimi zitandukanye, niwo musanzu twatekereje gutanga. Dukomeze twihangane twese. Tuzahora tubibuka abacu bazize uko baremwe, abagendeye mu gatumba, intwari zitangiye ubwoko. Twibuke twiyubaka, tuzahora tubibuka. Twibuke twiyubaka, tuzahora tubibuka. Ijoro ryatubereye ribi mu bwoko, ubwo twabuze abacu, ababyeyi, abavandimwe, abana ndetse n'inshuti. Genda gatumba wadukoze mu nda, tuzagumayo kandi tuzigwanaho. Twamagane abakana abapfobya jenoside ikorerwa abanyamurenge, gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma bifite umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Tuzahora tubibuka abacu bazize uko baremwe, abagendeye mu gatumba, intwari zitangiye ubwoko. Twibuke twiyubaka, tuzahora tubibuka. Twibuke twiyubaka, tuzahora tubibuka. Hari icyizere cy'ejo hazaza, ikivi cyanyu tuzacusa, tuzahora tubibuka ibihe byose. More than 160 Congolese have died in Gatumba, 100 were injured, women and children. We will never forget you. Their families are still waiting for justice. Tuzahora tubibuka abacu bazize uko baremwe, abagendeye mu gatumba, intwari zitangiye ubwoko. twibuke twiyubaka, tuzahora tubibuka. Twibuka dusigasira Twibuke ibyacu, twiyubaka, tuzahora tubibuka. Banyamulenge pole, tunasema pole. Kuna siku tutapunguzwa machozi, tunasema pole. Nous voulons la justice, nous voulons la justice, nous voulons la justice, nous voulons la justice. Dans la nuit du 13 août 2004, une catastrophe s'ébat sur les cas des réfugiés congolais Banyamulenge. Des hommes d'armes automatiques, de grenades et de machettes. Cette nuit, plupart des femmes, hommes et enfants ont trouvé la mort. Nous voulons la justice des innocents Banyamulenge. Tuzahora tubibuka abacu bazize uko baremwe, abagendeye mu gatumba, intwari zitangiye ubwoko.
Gatumba we, iyo tugutekereje imitima yacu iva mu bitereko. Aho niho twagushirije ishyano, dore ko n'ishavu ritazatuvamo. Twari tuvuye Uvira duca Kavimvira tuvirirana, ko Ivire yose yari yaviriye hasi rimwe kugira ngo ituvaneho. Imvugo y'ibyo bivume kwari ukuvusha amaraso. Tutireka dusimbuka imipaka turebe ko twasiba kabiri dusinziriye. Twari dufite icyashinya ko dushitse tutagipfuye. Tugitura imizigo ntitwatinze cyane, duterwa n'ibyo bivume bitagira impuhwe. Abatama baratemagurwa, abasore barasogotwa. Ibitaba bitigeze bitatira, aho niho byatokombereye. Aho niho twatakarije intore zitagiraga umugayo. Bati abo batutsi ni mu bateme, dore ko batagira n'itongo. Mwamahanga mwe mutwumva ni muduhoze muduhanira abo bagizi ba ruharwa, agatorwasa nabo basangiye gusesagura amaraso yabo badasa. Komera Murenge tuzongera tukubake, harakabaho Murenge, harakabaho Munyamurenge. Listen to me. Humanity and life is God provided for his own reason and purpose. So we must be honored and preserved. We all matter in equal proportion. Purpose and duty of my creation is a God-given requirement, while I, as an individual person, must live to ensure and accomplish for his glory and increasing praise. We all matter in equal proportion. Beautiful and wonderfully made we are. In his image and likeness, we are made for his representation, for great works here and beyond. Spare my life for this task, I pray. We all matter in equal proportion. Consider me therefore as your sister. Consider me as your brother. Consider me as your mother or father, or probably a distant relation. Let's all join up to stop human brutality, human murder, and embrace God's love. For God is love to all. We all matter in equal proportion. Les parents qui ont vu leur fils, leur fille expier, créer, à celui qui aurait vu toute sa famille périr. C'était le 13 août, précisément à 22h. Nos populations sont défenses. Du sauve qui peut. Des pleurs à gauche, à droite. Des cadavres par-ci, par-là. Dites-moi, l'ont-ils mérité? À peine 3 mois après avoir frôlé la mort, après avoir enterré les leurs, alors, dites-moi, qui dirais-je à ces rescapés après même l'abomination commise, le dossier classé sans suite? Comment arriverai-je à leur réconforter après que leur bourreau erre en cours de route? Qui dirais-je pour leur assurer un avenir, alors que la justice a laissé ces atrocités impunis après 17 ans? Qui devrait dire à ceux qui ont humilié leurs coéquipiers footballeurs, leurs pasteurs bergers des églises, des intellectuels porteurs du flambeau de la connaissance participants, des futurs cadres pour sûr? Après 17 ans, qui dirais-je pour leur assurer un avenir alors que la justice a laissé ces atrocités impunis? Après 17 ans, que dirais-je pour leur assurer un avenir alors que la justice a laissé ces atrocités impunies? Christian service involves Christian life involves service. Wesi kuwa Mkristo na uwe hupati. abacitse ku icumu